TTV zone clear to te chibai ule PC van moi kani a serchief wang khoi lo ngai thlang o nikum chung khan serchief DC office atangin ILP pek chwa thar jani som kwa pali le luiti nun thar jathum som nga pathum omin henga tang hian chia noi kwa sing kwa sang thum zakwa mo ani Serchief DC office atanga thu kan don danin nikum chung khan kumtir lama ILP pek chwa hitamma se shilenga wanga Mizoram in harsat na ato nuwa ero ILP pek chwa zathi na satakin atlatniam thunga nikum chung zong khan ILP thar pek chwa jani somkwa pali omin ILP thitur ti nun thar zathum somnga pathum a ombokani nikum chung khan February tha a ILP thar pek chwa tamberin somkwa pasari pek chwa ani a ILP renew tamber tha July tha a ILP somnga paruk renew ani bokani nikum January tha a Serchief district atangin ILP thar somthum paruk pek chwani in renew som pali a omboka February tha a ILP pek chwa thar somkwa pasari omin renew som pariata omboka March a ILP somruk pek chwani in renew somnga patni a omboka shilenga wanga harsatna athlen hnu April tha a ILP pek chwale renew omlovin May tha a ILP som patni pek chwale ni in renew somthum paruk a ombokani June tha a mi pakwate chu ILP pek chwani in ILP somni paria renew ani thunga July tha a ILP thar pek chwa pali le renew somnga paruk omin August tha a ILP thar pek chwa som paruk le renew somnga pali a oma September tha a ILP pek chwa thar som pariat le ti nun thar somnga patni a oma October tha a ILP thar pek chwa som pathum le ti nun thar somni pariat omin November tha a ILP pek chwa thar somni panga le ti nun thar pariat a oma December tha a ILP thar pek chwa pali omin ti nun thar pasari a ombokani Serchief DC office thok tu te chuan ILP pek chwa tur hian athar le ahlui ti nun na a hian pakhat zela cheng sang ni angai ti soin hei hi ni kum February tha atanga ti san ani thu an soya ILP nei to anun hun chung atopa wanga renew ngai te chuan an ILP athi atanga ni sari chunga an renew angai thu le hei hi an renew lavani chuan an ILP hi athi thu soin an nei le du ani chuan abula tanga an buai pui angai to ti an soya ILP athi royal hian security deposit po athi ngal thu an soi bokani Voin Khan Serchief Legal Metrology Enforcement Staff te chuan guest book ling lo bur somruk manin naktu ka guest phur enfiat na tho chun zom ani ang Tudon danin heng e rongbona guest book ting law an man tak te hi S11 BC 2128 in Injinikal ta a bor khola botling plan na changa aron phurni in Nimin Khan Serchief an ron thlen puya Voin Khan Serchief tui khwa ve nga mi pui te hne na sem chwa ngalani a bur somthum vel sem chwa ani nuwa Serchief chimve nga sem chun zom tura motor danga hlan chon ani lain Mizo Fet Serchief branch thok tu te chuan abuk azang ni a an sha ta wangin Legal Metrology Enforcement Staff te an kova Legal Metrology Inspector Pujoni Zonun Moyle at Hopuiten and Enfiat Nua guest book ling law bur somruk himanin voina an book bak po hinaktu ka book chunzom le turani donani Legal Metrology Inspector Pujoni Zonun Moye chuan heng guest ron thleng te hi chaka achung lama Anung lam chia hon thei ani awangin a thei anga an enfia thule an enfia thei bak chu gas sem na hmuna enfia chunzom ani thu asoya hei wang hian mi puite point gas an la don ani chuan bukling ngei ani MT enfia thin se adu thu asoya gas ron thleng te Legal Metrology Enforcement Staff ten enfia na sa thin ma se awai enfia vek thei ani lawa wangin hei hingai poimo se adu thu asoya tun chuma gas bukling law an man te hi bur khat zela kezi khata changa kezi ni thleng vela tling law ani thu a soibok voina guest booking law an man phur tu hi National Laskar kumsom ni paruk silchar ni a in soyani a he motor khaltu hian driver diktak ani lo thu soin driver diktak chu Abul Laskar ani thu le engine ni a bottling pan atanga gas an lak chwa nuwa motor atang hian che swalin amal pui ru atlia awanga aron kal sak thu asoya he wang hian guest booking law hi asia thiam lo thu le ani hi chuan chaklian dang akhal thin thu a soibok ani Serchief District Anti-Tobacco Squad te chuan Voin Khan Serchief awantlang hmuna meizu mi pathum an man Serchief District Anti-Tobacco Squad te hian Voin Khan Serchief bazar le a chevel Mexicap auto rickshaw le taxi stand te lokwalin wantlang hmun le puipun na hmuna meizu khapna dan bo chia meizu mi pathum an mana heng mi te hi poisa choitir ngalan ni Serchief District Anti-Tobacco Squad te chuan Serchief khopui chung puipun na hmuna meizu man tur an tlem to viau lain dan ngai poimo lo an omle zo thin chu poi an ti thu soin mitin te dan zom turin an nge non le ti an soyani
Aizawl Municipal Corporation AMC in thlan na voi thum na atan vo in khan mi puiten vote an thlak ta a he thu buat sei lai thleng hian thil du om lo a thlen hriat ani lo Aizawl khopui chung en koltu tur AMC councillor thlanna a hian tukindar sari atangkham polling station sangsanga mi puiten vote an thlaka he in thlanna hi AMC watchong pakwa anei ni in vo in tlaidari thlengkham vote thlak na hun hon ni in he thu buat sei lai thleng hiam vote tlak dan kim changshia thei alani lova khoya changma in thil du om lo a thlen hria tani lo tun tuma AMC in thlanna hi MNF Congress le ZPM te chuan bial zongjong hi chu kim vekin BJP chuan bial kwa an chu boka AMC in thlana hian vote nei mi pa khat sang khat zaruk som sari pangale meichia nuai khat sing khat sang sari za som kwa panga anwa in vote nei nuai ni sing khat sang riat zariat som sari an omani he in thlanna atana man EVM te hi vote thak zo vele da khomani dona February ni som pariat khian pachunga University College arwala chiar turni in February ni som ni patnia he in thlanna boy pui ngai te hi zo feltura ruang manani he in thlanna a hian tokin khan Chief Minister Puzoram Thangale sarkar mi poimo te chuan vote an thlaka Chief Minister chuan an party in ne na an chan ngei arin thu asoi tun tuma hian Aizawl khopui kan voi khat luna ne wangin tuna tang chuan hei hian ngeni ra tha a chu kan renga BJP kalzel na turatana kan stepping stone poimo tak tun election hani ti ka soidua tin seat ni khata po kan lo chak poni thaya chak po kan in ringa kan lo chakani chuan Aizawl Municipal Corporation sarkar siamna hian kan tel ngei ka bei sei ni kalome tin kan party hi kan phura kan activity po hi sang bein ka ria phurna tel lo hi chone taimak theilova a tai poi kan taima berin ka ria program po kan nga bera aboru ka hi chuan ke ni hi chu ngani a thopo kan thokrim berin ka ria be seina po kan nei sanga kan phure me ma kan lim hleni tin hei an han campaign kan ho tu teค่อยๆมาหันบักกัวละอาคารมีปุ๋ยอินันโนชันดานแล้วบุรุษอาคารสังขายขบมาCongress Party yangชวนกันเอาตุเตอันนี้มากันมีปุ๋ยผมว่าพวกเขาอันฟูร์อินันเสียเป็น Congress แล้วเราพวกบุรุษคริมพิมีสังขายนันเสียมาสักหามีปุ๋ยผูรกันเช่นนะคะโบสถ์ไอ้เด็ดเบกเงิมที่เราชื่อคุณโจนสิลไทยนนะตุนจุมกันอินทั้ง AMC ฮีปฏิญจันปุยในสรุการนัเซียมตัวกันจักไงกันเบเซียกันตีชัดเดียวเพจวนmajority ไม่นิลวินสมปนิสมปฐุมเตโปกันลัดเล็งเทไม่อมมังเอที่ไปใช้ในที่ปกกันเนี่ยการเลี้ยโทจันนี่ February นี่ส่งนี่ปัจจุบันนี่ส่งนี่ปัจจุบันเขียนมิโซรามปอลกัวเลี้ยปอลส่งปัจจุบันไล่เตจูสกุลเลี้ยโฮสเทลอันลูดเลี้ยจันเทยโดนตา Mizoram State Disaster Management Authority State Executive Committee Chairman le Chief Secretary Pulal Nun Moi chuaw ngau chuan nimin khan thu chua siamin kumin January ni som paruka shilenga wanga mi pui kai shwai na lo siam to chen khachu ti danglam ani thu atar langa hemi anghian February ni som ni pahni sang ni som ni pakhata changin Paul Kwale Paul som pakhajer lighten school le hostel an lut chan theyanga school lut tu reng te chu thermal screening manga lo endik vector an ni baka hostel lut tu reng chuan RT-PCR QNet test rapid antigen test negative certificate chu hostel an lu madar kar som ko paruk IRA levelak an ne nge tur an ni baka school education department in ruak man na le in kai shwaina SOP asiamte uluk taka zom tur ani ang he baka hyang college le university te po an hostel te tiamin February sang ni som ni pakhata changin hon phalsak an ni a ama ero chu higher technical education department in college le university te in puwa chana le ruak man na te a hmuna an endik nu a anin pe thu shiat puina a peturani training skill training coaching vocational institution te po hon phal ani to bok ani Mizoram phalna nei lo te tan sum do na atan uizor le shal emo in thlapun tir dog breeding emo khap ani hemi chungchang atun thlatir lama Mizoram Sarkara HMVT department in thuchwa siama antar lam danin the Prevention of Cruelty to Animal Act 1916 noya dan siam dog breeding and marketing rule 2017 le pet shop rule 2018 te chu
May ni som ni pathum sang ni som pasari le September ni ruk sang ni som pariata manchan tura duan alo ni to angin hedan hi Mizoram mantur ati ania hedan in aput angin registration certificate tel lo chuan sum do na atan uizor le shal emo in thla puntir dog breeding emo chu khaptlat ania registration certificate nei lo chuan ran dor pet shop emo khoi hmuna po ran amal emo ahlomin emo zor le shal phal ani lo bokani registration certificate hi Mizoram State Animal Welfare Board MSAWB deal theini in deal na form hi Livestock Health and Disease Control Section Directorate of AHMVT Department Aizola le District tina HMVT Officers Office manchoi turbit tukzat poi safai cheng sanga pe inemo demand draft mangin alei theyanga form hi February ni som panga sang ni som ni pakhata chengin pek chua ani bokang registration certificate tel lova ranshal pet shop uin thapun tir dog breeding angchi reng kalpui mek te chuan he sha tirna achwa atangani som rukral ma in registration anti vector ani ti thu chua chuan tarlan ani bok Central Waimele Mizoram PWD in Jemna Lo Siam to bo zwin nimin khan warpui group Y me shwai to te chuan an group kwam chunga PMGSY hnuai kong siam mek te ahmuna kalin an enfia Buarpui Group YMA te hian deng sur le South Collect in kar kong siam mek enfia in he na thok tu ten an lo dong songa helai hmuna na tho enfia tu YMA shwai tu te chuan na tho mek te atlang puin a tha thokat ti so in side drain cover zau bel le thil dang siam rem lek ngai te po contractor te ne na mala non le turin an nge na contractor te po in group YMA shwai tu te ngen angin malak ngal an tum thu an soyani Buarpui Group YMA shwai tu te hian ADB noya tantia kong siam mek tlonglui le Buarpui in kar kong po an en ngala tantia company how to general manager Havin New Khole ka soi ho na an nei bokani karkal ta tho chan ni khan Buarpui Group khwam chunga kong siam mek changpui le bungtlang in karpo group Y me shwai tu te hian an lo en fia to bokani Excise and Narcotics Department chuan khochak lama tanga zo lam chi in thei alcoholic drink chi shang dan navalak lo Mizoram a hluar ni in an soi hemi chung changa nimina thu chua an siama Excise and Narcotics Department chuan tun hnaya Mizoram hun shanga khochak lama tanga zo lam chi in thei chi shang hem Korean soju wine cooler le adangte laklu ni indoor restaurant hotel baka online azwar anom thu an soya hetiang alcoholic drink hi the MLP Act 2019 Section 2 Clause R in Zo Liquor ti atarlan ani awangin dan angaman thei ani baka hetiang in lalut zwar shal Purkwal te chu MLP Act 2019 Section 6 and 7 lo chana shem thei an ni thu asoyani hei baka hian me ni som ni pariat sang hi som pakwa atang khan zukhapur na dan the Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 MLP Act chu Mizoram Puma Autonomous District Council pathum tiam lovin man ania hedan hnuaya hian zu siam in laklu zor shal kwal le adangte khap ani thu soin Mizoram hi rui hlo le zu laka ahim theina tur le adap chua na konga dan ken ko tu te tha ti chak turin Mizo mi puite chanpuina an ngen bok voin khan champha ya dam doi le shidan na vaccine pek chwa le enkol kong sha tul te insertirna Drugs and Vaccine Distribution Management System DVDMS training chu nei ani DVDMS is software platform Drugs and Vaccine Supply Chain Management felfai takasiam omnani in hehiam purchase order inventory management vaccine supply chain management le damdoi sem chwa dante ahwama hengba ka hian health program sang hnuaya receive quality control vaccine damdoi le damdoi in kai hnoi bungrua chi sang state chunga pe chwa dante I enkol tel thei bokani DVDMS in atumber chu public health facilities zong ten an mamo ang damdoi le manruate an mamo zat le mamo hunate an tlak cham lo na le dam lo te mamo ang dam doi le man ruate a hun tak man thei tura a omreng theina na mala kan hi a tho khatna atan CMO office district hospital CHC le PHC ate kalpui turni in India Rama state sang ten I oshadi application mangin an kalpui de vector thungani Nimina Mizoram sample enfia sang khatza somthum pali atangin COVID-19 shikai mi pathum hmu le anni a anwai hian shikai na shiat lo le chui zui me kan ni
Nimina shikai mu chua pathum zinga pahni te hi rapid antigen test manga sample en fia zakwa somli panga atanga shikai mu te ni in aizol bungkon mi pakhat le longtlai mi pakhat an ni a aizol mi hinaw nei turdam doi ina en fia atanga shikai ti mu chua ni in longtlai mi hi hostel lu do na wanga sample en fia atanga shikai mu chua ani nimina shikai mu chua pakhat hi Chunet laboratory sample en fia somriat paruk zinga shikai mu chua ni in champhai district of mu chua ani a hostel lu do na wanga sample en fia te atanga shikai mu chua ani bok nimin khan ZMC laboratory a sample za pathum en fia ni in shikai mu chua ero an lo thung vo in khan Mizoram a shikai en kol mi pakhat chu shilaka fihlimin an mani en kol na hmuna changa chua tir ani vele a heti hian vo in tlai dar nga thleng khan Mizoram a shikai mu chua chu mi sangli zathum somkwa pangani in an zinga mi sangli zathum somrok pariat te chu en kol dam an ni to a shikai zinga za zela somkwa pakwa point pathum pariat te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi som pasari an la meka shikai zinga nun na chan mi som an to bokani Sarkar lai pui chuang COVID-19 vaccine dong tur zinga ada poimo pathumna kumsom nga chin chung lamte chu thali atangin vaccine apechan don Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan hemi chungchang chanchin bumi te komna he thui soin ram chunga kumsom nga chin chung lamte hi mi vaibel the som ni paruk vel anom thua soyani sarkar lai pi chuan January ni som paruka chang khan COVID-19 vaccine hi healthcare workers apechana February ni achang khan ada poimo pahni na shileng do na konga thoktu frontline worker te apele bokani heti la hian ram chunga mi noi somriat pasari sing ni zariat somni pahni te chu COVID-19 vaccine pe kan ni to a tuna hian ram chunga shikai mu chua chu mi noi za pakwa sing hi sanga za sari som ni to in anjinga mi noi za paruk sing thum sang thum som ni panga te chu en kol dam an ni to a tuna hian shikai en kol lai mi noi khat sing thum sang ruk zariat som sari pahni an lo mek boka shikai zinga nun na cha mi noi khat singa sanga zariat som pathum anom to boka shikai mu chua atanga za zela som kwa pasari point pathum pahni te chu en kol dam an ni to ani khati zong kha ser chi wang khwa kan ti chwa thei chu ni e